Bia Kamal ka Noor online TV channel te kon kaler mi be kon ling. An wal ka shan ka jandang rawi de raw ka pairo ron kin dang rawi jandang rawi de die. Te kane de cha kamrar ka jama Juba ke Juba University ke dul gorga min ni jan re wich ka Juba te kane de cha kamra tinan wala te cha graduate radian kane to kwer mi tetin michi ba re dol gorka cha gwada cha kamra tena bana rote me bana jalin kel ka ta danan cha lera me cha jenon ka ja me jira me jidit ka nor online tv channel donga jan shangan yam ko jigoro jen wajin dere subscribe ka dere jenyak ba kanete ko kien ka dere comment ba kan no ni ambare ler kan me gore jen wajin dere notification bell dere je twain ko mete ga ler me jidin me shiben da shamala shuba kaje are ler kana me bukon lingan tama shala do nen en walere wich ke juba sha gwar tin ci to ko gwar wich kere Juba University re wich ka so Sudan sha ka kamrar gwadan sha kamrar tin je tegane tingaike tidit re kuma ka ti ci to ko gwar en wale re wich ka Juba University ke jama Juba ramkel medida re gwada momen kam kan na ratin re dul gora ka Juba University a kur an la kur South Sudan Vice President Taban Dengai Vice President Taban Dengai and wala jen cha graduate re which ka South Sudan ka Juba University jaja kamrar karaj mishaling be tur de be nywaka ye kel jen cha thok master degree ka do barana shalat ke je and master degree dana cha thuk wajen cha thoka fiel mishal ke economic shirme jana dana shalat cha thoka master degree in vice president taban dengai jen ku graduate kel kana kwara dian kwar minister of wildlife conservation and tourism wi mishal ke Rizik Zacharias Asen ajaram nana shi graduate kel ka jama Juba re wecha ka so Sudan ka graduation mo lat ke je ka shang ka jandang raw wide raw ka pairo ron kina dang raw jandang raw de dish no kan dang raw kenen yen ka mo gwada men yam gwada chi graduate chala do ne re wecha ka sa Sudan ke Juba ala jam Juba jan ron and jandang reid bakel len ki graduation and jandang reid bakel len man nyono jan janji jahing ke je jan graduation jandang reid bakel len do brana shalat ke je che togo no che kwart di dangro shi graduate en wale ke jan ka jam Juba ki Juba University sha kamrar ci loy nen tangwan ci tede longwa dana kamakaratin ci loy na ci ted nyong ne tangwan ba ka social media ka do branan shi vice president tabande ngai she graduate ka je ki she no no be master degree de be kamrar ka jam Juba kana la wo win to ko ken nyu da jagwa en wo ala man nyota longo dobra na jalat ke je wajen nyota ne quality key education quality entre which ka so Sudan jena wa ko in kore ni use ko de kan dul gor ka de kan gor enono dul gor ka gwane jen ko de randa gwar ka dobra na jalat ke je wa ko boost ne knowledge dung mene ke ko motive ne ke kan wane so Sudan dial ko en dul gor ka tele je age limit ke tele je o shi jin ram dit ke ram tot ne dial de randa gwar ka de men gore ba shi der je shi loy nen to wan che teze long shi menen yana mo shi graduate en wale re which ka South Sudan ka Juba ka jam Juba ki Juba University ajen ler danan gore de nyoga yekel ler teskalwach ki congratulation to South Sudan Vice President Taban Dengai kalada gwan shalat men che nyon ngani en wo na da ka gor
gwar telo ci jin ram dit telo ji ram tot ke kuje mo na gor ci loy na ce te da lung ka ta dan en ce graduate ke je ki je dul gor ka de ce tu ke je ka jam juba congratulation kur taban de ngai kala da gwa ci nyona eni biata gamal ban je ka der den bye bye